Zdravo mladi, vitajte u novih časov mladosti. Nješka u Novim Sadze u Horodskej hiži otrimana švetočnost, na kotrej minister mladeži i sporta Vanja Udovičić pridal okolo 300 državnih stipendiji najljepšim studentom osnovnih i master studijoh Novosadskog univerziteta. Medzi njima nahodzaše i štvero Rusnaci. Fond za mladi talanti Ministerstva mladeži i sporta predlužuje nahradzovac najljepših studentov. Toho roku stipendiju 30.000 dinari dostali 1200 studenti zakončujucih rokoh akademskih i master studijoh u našoj žemi. Na švetočnosti pomocnik horodonačelnika za kulturu Vanja Vučenović u meno horodu Novog Sadu privital mladi talanti i nahlašal, že studenti bizovna investicija do kotre država budze ukladac. Moram da kažem da grad Novi Sad aktivno radi na promociji znanja i obrazovanja. Grad Novi Sad ima potpisano nekoliko sporazuma sa univerzitetom u Novom Sadu, gde se omogućuje profesionalna praksa, odnosno profesionalno usavršavanje studenata univerziteta u Novom Sadu kako bi stekli potrebna znanja za buduće radno angažovanje, odnosno za rad u struci. Skorejak podzeljal državni stipendiji, minister Vanja Udovičić povinčoval studentom na uspihu i nahlašal, že Fond za mladi talanti toho roku zvekšal číslo studentov, kotri maju pravo na stipendovanje z 1000 na 1200, a tiž i sumu stipendiji z 25 na 30.000 dinari. Znate da Novi Sad, drugi naziv za Novi Sad je Srpska Atina i u staro vreme u Grčkoj najveća snaga, najveća moć je bilo znanje. Ovim pokazujemo da i ovde ulažemo to znanje, ulažemo najveću moć i budućnost naše zemlje i isto tako šaljemo jasnu poruku svim građanima ove zemlje. Danas jesmo u Novom Sadu, ali krenuli smo iz Novog Pazara. Želimo da pokažemo da mladih ima u celoj zemlji, da studenta ima u celoj zemlji, da obraćamo pažnju ravnomerno na sve, da nije centar sveta Beograd i da se ne dešavaju ovakve manifestacije samo u Beogradu. Minister hvaral i že mladi na svoju diplomu nje treba, že bi patreli jak na kartu u jednim na prijame, ali jak na sredstvo za ljepšu budućnost. Studiram finansije, bankarstvo i osiguranje na ekonomskim fakultetu. Štvrti sam rok i po teraz mi prosek 9,56. Što se tebe znači to stipendija? Pa znači vedo, pomogne mi u dalšem usavršovanju, hodno sam da jaki seminari bo da jaki, planiram da jaki jazik upisac. Vedo, znači dobre njeteljo željem penježna potrimovka, ali budem imati prilike za da jaki praksi, može bud zna iz robotu tu da gdje počim bi vam že ipak treba ostati u tej državi i robiti tu na probovati primeniti za jake stvari. Studiram ruski jazik i literaturu na Filozofskom fakultetu i moj prosek 9,62. Tota stipendija mi naiste veljo znači, pretože vidim, že ktoška z državi prepoznal trud všetkých nás studentov, ktorí sme boli uspíšni i všelijak, že nje značiljem to tu, že dostaneme to ti penježi, znači materijalnu nejakú potrimovku, pretože dahto kto uspíšni na studijoh, on mušal budu uspíšni od počatku svojho školovanja, znači od osnovnej prek štrednjej školi i teraz totoljem dajake potvrdzenje, že to uspeh vredzel i že ho ktoška prepoznal. Co planuješ dalje? Či planuješ robiti tu, či da gde poć, lebo na uštovršovanje, pa še vraci? Za teraz planujem na ješenju pisati master tu na Filozofskom univerzitetu u Novim Sadze, a za dalje ju vidim. Ali všelijak za teraz mi nije plani, že bim pošla za zdržavi, ali že bim bila tu. U našej emisiji predlužujeme informovať mládež o upisu do okremnoho vyberankového spisku za výbor nového zvolania Nacionalného sovitu Rusnacoh. Zo spolnolitnosťu nielenže postaváme odvičatelni za svoje postupky, ale dostávame i možlivosti, na kotri sme skorej nemali pravo. Tak všetky, kotri po koniec októbra napoľňa 18 roky, hodni hlasať za nových členov Nacionalného sovitu, a na jaký spôsob doznať se u šlidujúcim prilohu.
Того року vychodzi mandát terašnjomu zvolanju Nacionalnog sovitu. Vyberanki za novi budu rozpisani sredkom ljeta, a buduše otrimovac u oktobru. Jak uslovije, že bi višli imali pravo hlasat, šitski kotri toho roku napoljnja 18 roki muša spoljnic jednovi mohu. Bardzo ważne napomnut šitskim, že do okremnoho vybrankového spisku, kde še vyjašnjuju nacionalni zajednici, nacionalni menšini, muši každe osobnje še pojz vyjašnic do jedinki, ktorá vodzi u opštini, okremni vybrankovo spiski, pretože keď še postava plnoljetni, po automatizmu še upisuje do poriadnoho vybrankového spisku. Ale do toho okremnoho, ktorý slúži za vyberanky za nacionalni soviti, každé muši pojsť osobne še vyjašnic, že žada učestvovať u vyberankoch. Tiž toho roku budeme mať i parlamentárne vyberanky, kotri budu 16. marca. A u školi Petro Kuzmjak u Keresture preverili sme, či školjare upoznati so s parlamentarnima i vyberankami za nacionalni sovit Rusnacoh. Znaš, jaki še toho roku budu otrimovac vyberanky u našej žemi? Parlamentarni. A upuceniš do toho, že i mi za naš nacionalni sovjet budeme mať vyberanky? A upuceni som, ale troška mene baraz interesuje politika. Tak. A povedz mi, že upisal si še do okremnoho vyberankového spisku? Nie. Čul som, že bude tam mať vyješení tam deška v oktobru, tak. Vec, kad dostaneš povolanku, a povedz mi, že pôjdeš še upisať do okremnoho vyberankového spisku? A verovatno, že pôjdem, bo každý raždan treba, že by mal prava hlasať, a tak ja chcem mať na svojo. Znaš na jaký spôsob še upisuje do okremnoho? A ešte vše neznam, pretože ani 18 roky nemám ani nič, ale rozpýtam, či dok bude čas za toto. Danas sam do toho, že budu, ali ešte vše ne zname kedy. Znaš, že treba upisať do okremnoho vybrankového spisku, jak od právo, že byš vyšla na to ty vybranky? Hej, upisana sam do toho. Čula som, že budú vyberať za stránku uopšte u celej Srbije, že budú vyberanky, že budú jakšie u Keresture. Dostala si povolanku, máš 18 roky? Mám už 19, ale ešte som nedostala, že točno kedy. Znaš, že i mi za náš nacionálny sovet budeme mať vyberanky? Hej. Znaš, že treba upisať do okremnoho vyberankového spisku? Neznam. Neznam, nie baš som upoznata s tým. A máš 18 roky? Hej. Dostala si nejakú povolanku? Ešte vše nie. Znaš, môže buď, že my budeme mať za náš nacionálny sovet? Hej, to znam. Znaš, ak še treba upisať do okremnoho vybrankového spisku? Nie, nigdy nás nie upoznávali, zase nie znam ešte vše nič o tým. Upisať še do okremnoho vybrankového spisku ešte máte času i môžete toto zrobiť z najpoznejšie 15 dní skorej otrimovania vyberankoch. Z tej nahody žadam povolať všetkých, ktorí u medzičaše naplnili 18 roky, znači od 2010 roku, keď boli ostatní vyberanky, ponieška i totico po oktober mešac naplnja 18 roky, že by osobne pošli i vyjašnjeli še jak Rusnaci i upisali do okremného vyberankového spisku. Bardzo važne pre mladih, že bi še uključili do vyberankoh, že bi prevžali sudbu do svojich rukoh, pretože na njih še stoji, že keľo Rusnaci budu tirvať ešte na tých prostoroch. Na nás starší še už ne stoji. My môžeme im pripomôcť, ale še stojí na mladih, že by prevžali sudbu do svojich rukoh i že by Rusnaci na tých prostoroch ešte dlho tirvali. Hvarja ľudze, že bardzo važne prepoznať chvíľku, keď potrebne dajaki stvari prepuščiť s mladim novim osobom. Toto počustvoval i jedini i perši predsjedatelj nevladove organizaciji Pakt Rutenorm Vladimir Čizmar. A koliko je 35 puta 5? Iako ne znaš koliko je 38 puta 6 niti 35 puta 5. Na čolje nevladove organizaciji Pakt Rutenorum polni 6 roki, odnosno 3 mandati, bul Vladimir Čizmar. Za tot čas paktaše zrobeli veljo za kerestursku mladež. Organizovani veli aktivnosti, jak to koncerti, ušorenja valala, doček Novoho roku i veli drugi. A 3 najvekši projekti to volonterski kamp, dnjovka i muzični festival, kotri každi rok postava vše popularnejši pri mladeži Vodova Fest. Už dlhší čas predsjedatelj pakta rozdumoval všetky obovjazky, kotri mu rokami prinošeli zadovoljstvo, prepuščiť dajakej mladšej ekipy, ta tak 16. februára toho roku i urjadovo dal zadzekovanje na toto mesto. Na godišnjem nivou! Думам, že i bardzo dobra osobina
jednog človeka, ki zna, kedy še treba pocahnuti. Ja to jednostavno bačil, to jednostavno dom že celo pove, lebo už jak da to povem, jednostavno dom že prišao to čas kad bi še jak šola, ja bu mušao pocahnuti i da to preberaju drugi mladši. Причина за дзекување jak Владко Hvari to вше векше обовјазки на приватним плану. Прето за шитских заинтересованих котри мају креативности, амбиции и шлебодного часу, конкурс за нового председателя пакта отворени по 5. марец. Од будуцого председателя Владко вимахалем едно. Jedino co bym faral, lebo ajde može bud sovjetoval toho mojego zamjenika, že ajde, keď teraz bešedujem, jak som dal stavku i Šitsko, to je podzekovanje, Šitski že teraz, a jak že to dah to drugi. Ja ne počal isto s takim visokim urovnjom vodovje, znači ja počal keď še zvracime z 28. roku, keď vidim, že še ljudi se dojaduju, že jaké to bilo i že to z rokami roslo. Teraz to novi, to totalno obazrivo počne nove. Najhoć zakuzi bude jak šola na nižším уровню, але лепше да буде, як да і uopšte не буде. Бо раз keď će pretardnje lanec češko, jak da poviem, nastaviti. Тиж будуци председатель муж љуби з волонтерску роботу за котру пенежне задоволство ви остава, а и попри тим роботи jest надост. Predsjedatelj i podpredsjedatelj u stvari na dajaki sposob obovjazni gdje god pojist. Znači, kada jaka shacka ti jak da pomošeš pojist. Džaba ti navolaš da ko na telefonu, čuješ, nješka ne možem, či ti nje možeš zameniti, a ne možem. Znači, predsjedatelj muši, bo je jednostavno to potpisnik i on vodi rahunka i o financiju i o šitskim. Ti kad nje pojdeš da se straciš. Nje nadoknadiš tebe to tvoj čas, ali to mušiš ljubiti. Jak to sam to moj bol hobi. Hobi nigda ne bol placeni. Nažalj, teraz už dakle zevoluira, ta jezdi i to ti hobi, co še bar zbogato placa, ali ja to stvarno robil z ljubovi, takže ti već jakošik, a nie očekuješ to da ci še vraci, bo ti na dejaki sposob vi placeni, keď si dobre da co završal. Ja peršu moju vodovu, kad završal, kad kljapkali šitski na bazenu, ja bol bi placeni, a živele vecej, jak co bila moja placa. Dość ciężko šitsko to preživujem, dost emotivno, zato že som vjazani, to jedno jak da po moje druge meno. Takže nije baš sve jedno, ali думам, jak u živoce, tak i u šitskim jednostavno da ćemo prići za kraj i to je to. Preшлого року у февруару екипа емисiji Časi mladosti prisustvovala na першej схацки котра була зволана предохварки коло фестивала Vodova Fest. A toho roku še ľudze, kotri u najúzšej organizaciji Vodovej praktično rozihodza. Bo vjedno s predsjedateljom zadzekovanja na svojoj funkciji dali i predsjedateljka i podpredsjedatelj upravnog odboru pakta Anja Rac i Slavko Pap. Šlidze logične pitanje. Či projekti kotriše u Keresture každi rok uspišno realizovali pod znakom pitanja. I okremne spravovanje, oblikanje, tancovanje. Laniše znoja, laviše ševecej, dugi roja. Jedan sam znova posle teri roko, ja zažem še vracam na staru drahu. Lje mi jeden pogled na se bilo potrebne, za jeden prehod, zeri prešlosti. Lje mi jeden pogled i duboko skriti čustva, višli na površnost i znova ožili.
zatika keď sme boli v jedno, srdco pošvičuje, laniše znoja, laviše vševecej dunky roja. Nie znam čom znova posle tých rokov, ja zađem še vraćam na staru dráhu. Len jeden pohľad na cebulo potrebné, za jeden prechod bez dverí prešlosti. Len jeden pohľad i hlboko skrytý čustva vyšli na povrchnosť i znova ožili. Premenki u rukovodstve multimedijalnog časopisu MAK vyvolali i premenku jeho web dizajnera. Okim slovo u vizice u šlidujucej pripovetki. Novi web dizajner časopisu MAK Zlatko Emejdizos Kerestura, absolvent grafičnog inženjerstva i dizajna na Fakultetu tehničnih naukoh. Z dizajnom še za njima už 7 roki, ta tak i prišlo do našlidzovanja Igora Orsaga, buvšoho dizajnera novinoh. To robilo da kedy Igor Orsag. Ja so s ním sotrudzoval už vecej raz i poznáme še oddávna, tak povedz, on me i uvedol do celého toho švetu dizajna. Medzi tým tu še menjala redakcija, menjali še ľudia, ktorí robia u Maku, prišli mladí, taj on, že by to preniesol na dakoho, kontaktiral mne, ja to prilapil takú robotu, bo je interesantná. Našli sme še, poradzeli sme še, je to od nového roku mi prepúšťal dizajn i prelom Maku. A jaký si on soviti dal? On jaký mi soviti dal? Evo cita še bav. Znači, šitsko, rukici, odvjazani, robco seš. Zlatko dostal teksti i ilustraciji, a toto jak vypatraju boki februarskого čísla časopisu Joho zasluha. Moja perša robota bolo toto číslo tu co vidzice, s tým, že dodatok ešte vše robil Igor, knižku na Hačovu, a ja robil len sám magazín. A teraz toto číslo, co richtáme aprílske, tu budem robiť i dodatok, vychodzi CD, sani pol druhý i normálno magazín. Všetko mi je prepuštené i páčiše mi, že magazín dosť taký alternatívny za mladých, takže môžem baviť tu, jak chcem. Bitná ideja, a ideju dobijam tak, že daku spočítam, co ľudia píšu, o čím še robia. Tu bolo téma nasilstvo, zato sme vybrali červenú farbu, farbu krvi. I na osnovu toho vec dobývam nejaké ideji, jak to všetko prelamať i jak to zložiť. Nove číslo Maka vyšlo pred daskeljima dňami, a Zlatko dostal len pozitívni kritiky. Na pitanje či planuje da co premenic u kreirovanju toho magazinu, odvitoval. Toho roku nebudeme veľa menjať, ešte šetri máme istého paperu, istého dvofarbová štampa, znači co što dotika toho ne menjame, a nejaké ideji za narok už postoja, s tým, že by mi ich neodkrivať ešte domže včas. Zažljem nam še udalo nahvaric ho, že bi odhadnul holjem častočku. Povedzme, ja by menjať paper, na ktorým še bude štampať, a mám nejakú ideju, povedzme, na previdným, lebo na nejakých u farboch, ešte uvidíme, co točno bude. Uglavnom še muši stil skladať zo stému toho čísla. Obovjazke na fakultetu i svoju novu robotu Zlatko dobro uskladzel, ta už privodzi gu koncu i kreirovanje aprilskog čísla, zo skotrim vidze disk Špivankog Sanji pol drugi, a za jeho obkladku tiž zadluženi Zlatko.
U prešloj emisiji ostali sme vam dlužni prilog o jednej interesantnej knjiški. U ediciji Makofa u decembru vidrukovana njevidljiva knjiška Perša takej fajti u Srbiji. Jej autorka umetnica Natalija Ribović podarovala ju slunku. U sljedujucim prilohu widzimy preco i jak to ta knjiška realizowana. U knjiški Puščic Šicko zos čarivnu paličku po pridaskelih risunkoh nahodzaše i Natalijovo stihi na 3 jazikoh, ruskim, serbskim i njemeckim. Nastala tak, že sme chceli napraviť nevidljivú knižku. Taká bola ideja so s dizajnerom. I tu ideju sme bi pripovedali Nataliji Ribović. I ona što oduševila. Svakako, interesantno je bilo i dosta... Čelijak, bolo to interesantné i veľké profesijné vyvolanie, pretože sme še poteraz nestretali zo takú fajtu farbi i drukovanja. Zo autorku sme bardzo dobro sotrudovali. Ona še prek svojih vjazov u inožemstve ostarala dosta farbu i recepturu za vyrobok takej knjižky. Na osnovi toho sme ju već i realizovali. Nazdavam še uspješno. Da smo na osnovu toga uspeli da realizujemo tu knjigu, nadam se uspješno. Draha, po котrej mi спочатку рушили već jak pred 2, може бути, і пол роки, нас ще возила дзешка у другим напряме. Перше флуоресцентну сцели, co були вихасновані на jednim od dodatkoh, na jednej roslenici, котра ще šviciljem po noci. Vidjeli sme, že to može biti nje najljepše rješenje. Sme probovali še da jednu pod kriptonom še vidzi farbu i to sme vidjeli, že bude češko, zato že već každi bude mu što neon kupovac i jednostavno vyšvicovac tot tekst. I međutim Natalija Ribović už stala u tej ideji prenašla, už skoro i napisala calu knjišku i ona prenašla to u fotohromatsku farbu, kotra še vidzi ljemna mocnim slunku, odnosno ljemna slunkove i zarije. Međutim, kad sme vidjeli že jaka to cena to celog procesu, že jedna knjiška košta oddrukovana ponad 50 evra, odustali sme. Međutim, jedna Natalijova mocna sila u tim šitskim, že bi vigurala dalje tu pripovetku, bila barz važna, zato že ona počala po Švece, po Austriji, švajcarske i njemecke i hljadac kontakti, že bi nam pomogli. I na iste ona dostala farbu jak sponzorstvo. I nastala jedna na iste fantastična knjiška. Štampa je vrlo specifična, zato što radite sa bojom koja je praktično... Drukovanje je bar specifične, pretože robí se zo nevidljivu farbu, koja še zjavljuje až nad određenim indeksom UV zarjovanja. Znači, kad pohmarený deň, nemôže se vidjeti to, co se vydrukovali. Museli sme kasnovať mašini, kotri nam ukazovali, co še slučuje, a to UV aparat, kotri nam u tim slučaju kasnoval, že by sme preverili, či je všetko dobre vydrukované. Interesantne bolo i toto, že sme počas slunečných dňoch vynošeli vonka každý 50 prikladník i preverjevali. Jak som varal, bola to cena také roboty, kotru sme perši rozrobili. Šedzaci za stolom, penkalo u rukoh, slučovanje u prehodze pitaše. Mudri paper u vilim predomnu, tintove rozmasuje. Probovanje obačljivonje stava, slunko i amral. Prvenstveno, že to prekrasna poezija, že je na 3 jazikoh, že je na jednim
mogla biš po švetovim jeziku, na njemeckim, na srpskim, odnosno srpsko-hrvatskim i po ruski. Znači, ruska kultura položena do ramikov jakiších švetovej, co mak cali čas i robel. Mi nie boreli sme še za obstojanje, ali sme še spravovali, že mi rovnopravno všetkima i učestvujeme u švetovej kulturi. I думам, že to ta knjižka pravi potvrdzenje toho všetkoho, plus išće da skeljo Natalijovo prekrasni maljunki, kotri ona risunki, odnosno kotri ona dodala do te knjižke. Še se stretnjem tam dzeši. Tri vitjaz bez konja, šetajuci mrinjik, kotri bili ljisto zožem izbera. Nie znala bym veci, co o tym povest. Okrem, że to tak. Jarni dzień polanie, stavam, czuję dzwon. On tu pred dvermi krasni jagod son. Patri mi nie verim, čuješ nijem zaš. Jagumo, čujem mili glas. Jagumo, čujem mili glas. Oči nam še stretli, ožili da mi sni. Ruki skrili roki, znova vjedno mi. Mali ženje može, zavuđe pod maj. Jarni noc i naš mali raj. Jarni noc i naš mali raj. Ljubice, žadam te. Nigda već nie zohabim se. Nigda već nie zohabiaj me. Jarni dzień polanie, stavam, čujem dzwon. On tu pred dvermi krasni jagod son. Patri mi nie verim, činješ nijem zaš. Jagumo, čujem mili glas. Jagumo, čujem mili glas. Oči nam še stretli, ožili da misli. Ruki skrili roki, znova vjedno mi. Mali ženje može, zabuznem tod maj. Jarnji noc i naš mali raj. Jarnji noc i naš mali raj. Ljubim te, žadam te. Nigda već nie zohabim te. Nigda već nie zohabiaj me. Pamjatki za sputovanjoh ostavaju vični. Đurđevčanje prešloho roku mali jednu takvu nahodu ta preprovadzeli 3 dni u Slovacki. Hoće to slučajlo koncom prešloho roku, oni Šešickoho barz dobre zdohaduju.
Tamburinový orchester Kultúrno-osvetového centra Tarasa Ševčenka z Đurđova, Srpsko, Vojvodina. Na Povolanku, котру на веці заводи пријателje зо Словацке и посилали културно-уметницкому друштву Тарас Шевченко зо Đurđova, koncom preшлого року Đurđovčaњеше и одволали, та так да скелјочлени нашчивели фестивал Маковицку струну. 7-členi tamburovого orkestru i špivač Marko Radišić nastupeli drugi dzenj u Prešove u revijalni časci festivala. Zato tu na hodu pririhtali špivanki zo svojoho dobre poznatoho repertoara, a tiž i da skeljo calkom novi. Bili su gosti iz Ukrajine i bio jedan simpatičan dečkić koji je... Na festivalu boli hosti z Ukrajini i Slovatske. Jeden legin z Ukrajini nam ostanju u pametanju, bo popri nas i on dostal veliki aplauz. Perši raz sme take da su dožili i bar sme zadovoljni. Publika bar dobro je reagovala na naš nastup, až i da skelju špivanki špivala vjedno z nami, napríklad špivanku Čija to Zahradka, kotru sme potim vyvedli i na bis. Do ideji prišlo takže pošto nas starših, pretože mi už da 5-6 roky hrajeme u kudu i tak da sme u vežbani dost dobre znamo da nas poslali s Markom Radišićom, že bi sme ho provodzali. U Slovatskej na festivalu toho roku bulo veľo mladih, ta i druženja posle nastupov boli tak poves obovjazni. Čula sam, že orkester bol tot, ktorý iniciroval, že bi še druželo posle nastupov, tako? Ne znam da že vi to čuli. Pravda či nja? Pravda. Jak ste ľudzom pozdignuli na nohy? Mi hrali u hiži malo tak. Imali sme sorobic, malo sme šikartali i to smo ga čuli, tamo u hodniku nas je zvali da im pođeme dati sohrac. Da smo i pošli i tako smo še počali družiti, malo oni go nam prihodzali. Konstantin, jak bi patrali za te druženja posle na par toho dnja? Druženja? Ne znam, ja nije telje učestvovao u tih druženjah, ali zgodjadom že še čuli za trecova, čtvrtova sprati dolu na perši, verim že im bilo firobar. Odzerušim šaci, kaž mi pajtaše udaci, ta pri dobre paljenočki noć će časom straci. Ej, njeko hlapco menjaco, vičaj veseli, obite dišovni dzivki z njima buznje sceli. Ej, njeko hlapco menjaco, vičaj veseli, obite dišovni dzivki z njima buznje sceli. Zagledam, že to tam Makovicka struna, u njih jak u nas Ružava Zahradka, tak sme še poniesli da vypatrame ozbiljno i da dobre odhrajeme. Zagledam, že tam isto hraju ti profesionalci, ktorí robia už slovački za njih. Tak sme še tak jako še postavili, že by sme i mi co profesionalnejše vypadli i vyhrali to. Členi kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko skoro i už hostovali u Prešove, ali Bardejov perši raznaščiveli. Bardejov je baš lep, imali smo prilike u Prešovu da budemo. Bardejov prekrasni varoš. U Prešove sme buli pred daskeljima rokami s horom Rozanov, da sme už znali jak vi patra, a u Bardejove sme buli perši raz. Pačaše mi ih stari budinki, plošća. To bilo pred Novim rokom, šitsko bilo okvicene, a ži sala u kotrej sme nastupali. Pa s obzirom da nije prvi put, jel da idemo, mislio sam da nema više šta da vidim. Poneže nam to nje prši raz, dumal som, že vece i njemame co vidjeti. Kad sme sihli do Bardejova, barše mi počelo žije mirni horod. Prešao mi barže izdabe na horod jak Bardejov. Jagana Varela, glavna plošća prekrasna, budinki. Domašnji nas bar skrašně prijali i bar sme buli zadovoljni za zmescenjem. Nazdavame še že raz i mi jih tak dočekane. Imamo jednu anegdotu da kada smo hteli da imamo probu i da...
Máme jednu anegdotu. Keď sme mali probu pred nastupom, domašnji nje mogli prepoznati da jedni našo instrumenti. To boli prim i bas prim, za kotri oni domali, že to mandolina. Neiste sme še bar skrašnje šaljeli. Češko, Češko, Porahovac, Paljenkanje voda. Zlož se hlapci, voze šatku, bojedno škoda. Zlož se hlapci, voze šatku, bojedno škoda. Prišli sme po sam konec februarskih časov mladosti. Keďže nam chcete daco poručiť, zljebo povolac našu ekipu, že bi zaznačila da jaku podiju, možete nam pisati na mail adresu casi.mladosci@gmail.com. Po nove sretnuce, zdravo!